Ero TV. Nontuko ya mudiane ndende ya mweri yona nerionende ngambari ege kidurano kya gitike mutungeri wa ndegorore diretere kyambere ya kutikirwa dene akotirane ne ande ne akatetuka Kenya ne Supreme Court naranende makiri bedirite pa kinya kendo muntu kudetera ruterero kyana ngya mwengenende ikende tura tokeda tukwira taira woro bwa rende mbere yara twekirite orito kenda toi. Returning officer ura wa regisio kia gichugu kirenyaga kudiko erua renja ko kikibirichia. Munini wa ngabana wa kaunti adharakani dhinyaga mu Israeli kwera kariba gatira nende mirandi raya mbere itene kurekia bere yenge kwa mbirua. Narega mbare dirona kwera kiambere riantuko yeruare. Ngabana kawira mwangaza kurombo atika buteri tingwe bangi barwanyiro gyoti. Muno troma didi ya waroboro ene Maureen Kome nangeto Phineas. Imana tida tuketa na mwanka mudia no teketiro kyulawa yemendato kuna kalono andato chero daidato ikambiriria dai chichongwa returning officer na retwa Geoffrey Gitobu rawari gisio kegishogo county akirinyaga urawedirite nende kiwatika na kwidenteri chenya na nyuke nedirite akiro kakoko kieruare enteri chamaruro iwandi ni akibiritia mariko yanende ya wite ini abisa by BC na Kinyatu ngiri bagisiasa kumantere mwanya reo munini wangabana deni county Meru Reverend Isaac Mutuma dirika nedirite kiura kiandongi chaweko karinende tigere mauturo ya mabisaba ABC ya kudira nende ya ekairo kariya kumania na makareka ya mawira kirigia na ukari madikono yana na ututumira detoi. Geoffrey Gitobu ura urari murungamiri kura kana returning officer wa Gishogo county ya Kirinyaga na ura wethero akwite interesa na nyuki na nogo keto kwa wenja ntore ya maroro iwandi na kibiresia ni mathiko jaraja kurina kieba na kwithikira guku nene atongere kathumba bathirikari wa mwena barwangirwa nkiama ya ABC baikindite mathiko na jau na kugweta mututiki araciritirite ngugiene ya wera ritete miaka kathumba. Tumejuana kwa hiyo miaka yote tangu 2010 na tulikuwa tunafanya kazi na yeye vizuri sana. Poleni sana. Wametueleza jinsi alikuwa anawaambia tukiwa Bomas kwamba ni uchaguzi wa mwisho ambao amefanya. Sasa kumbe maana ya mwisho hapo ni mwisho fiche. Our late brother was a real committed, dedicated officer. Wherever he has been, he has delivered with a high standard. I know the God who liveth above will give you grace which will be sufficient to guide you through during this time which is quite a trying moment. Tumefanya kazi na yeye vizuri sana, lakini tunasema maana hii ndio njia ya kila mtu kufika kwa Bwana Yesu, sote tutapitia kwa hii barabara. Tongere banki ya mea ithurano na mianka ja rwangirwa ABC o amwe na senator wa Kirinyaga ja James Murango na munini wa ngavana kaunti ya Meru ja Reverend Isaac Mutuma bakiere mathikone ja ni borite ndwangise thirikari gutigira ukariabo mabitha ba rwangirwa ABC ni bukumenyero jonto kagitene ka ithurano bainge ba batonyaga ugwatine na bangi kura bururu batoneke mukururio na gitumi gitemenywenu. Officers are not born by IBC. They are indeed brothers and sisters
children, fathers, and mothers of our Kenyan family. And that's why we can at least trace each and every election officer to a family. Kazi ya uchaguzi huwa ni kazi ngumu sana. Kazi yetu hii katika miaka mitano, kuna miaka fulani hapo kazi huwa haina makali sana kama wakati wa uchaguzi. Yale tunayopitia wakati wa uchaguzi kama returning officers ni mengi, na wakati mwingi hutaka nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndipo uweze kustahimili. Uchaguzi ukifanywa lazima tunapoteza wafanyikazi wa IEBC. Ningetaka kumuuliza rais akumbuke yeye ni mazao ya IEBC. Vyombo vyote vya ujasusi, DCI, Inspector Police, nyinyi ni mazao. Your appointment ni kwa sababu kuna mtu alichaguliwa kwa uchaguzi ambao ulifanywa na IEBC ndio mkachaguliwa. Wakati watu wa IEBC wanapotea, alafu mnasema kuna uchaguzi, familia zao mnakuja mnazitekeleza. Nataka nimwambia kwamba kuna Mungu mbinguni. Kuna uchungu ambao staff wa IEBC wako nao katika mioyo yao, ya kwamba wamewekwa katika vitengo hivyo kama referees, na referee wachezaji wakiingia katika uwanja mpaka atangaze mwenye ameshinda na pia mwenye ameshindwa. Jameni, na wauliza wachezaji haswa wa kisiasa, unapotangazwa ambaye umeshindwa usimpige referee. Nikiripotra Wero TV kuma Maroro ikiberesi yake siona kebore mbeta mawera kerigia. Nangana kuna tinende munini wangabana kaunti adarakanede nyaga mu Israeli na ugete atigira mirandi yondera idirite nende kyambira ningabana njoki eketira kirika kyambere yengedira ekyambira ya kaitono kau nedirite choka kya kana choka ya karinkado nunto bakuba kanya ko bantungukira ndene ya wadani Martin Mugambi kato echio tugo onato terete wetu tugobura koti kandisaidi ya president wetu apate leader elect Dr. Samuel William Ruto. Muisiraeli augite akariba kaunti ya Tharaka Nithi nde wirigiro bwao bateri kuongereka nonto mirandi yonthera ya mbirwe ingavana Muthomi Njuki kimuruta wake wa mbere nio bakamba kuthirikiria bagikathungira kiri mirandi ingi mijeru kenda gutigira akariba kaunti ya Tharaka Nithi bakaribwega no abakuthi na mbere. Kambuge mbere ni wega muno nonto bwa mirandi yonde ya mbirwe 2017 nexengere singa bana Muthomi Njuki antu betu tucokerie ngai nkaro muno nontu ire tari mireku nontu tiga kwendinga bana he mwero no uri anga yataririe twa mucokia urari gitin kumira dio yone tugakikisha ikureka yonde twikambirie nge ira mieru nontu already ya ina budget hari kiritie na kuria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kugena weteri na nkinya kuthi na mbere kubetikia kiugaga bathuritwe na kariba bakenda baumba kubatungatira na nkinya kubarutira wira kogwira ndekiromba antu betu Tharaka Nithi ni bakiririe batu time tumbe kubarutira wira nontu wegwire manifesto kana bura tugitwanenkagirwa twasoyaga hin kabana ni agwire bura bunde aba tubangite kurura bura ni wira kwani kumutereria nontu rwa munini kunanganagira kanso na kungaindaga bura buntu bateretie kogwa antu Tharaka Nithi bagenda ba expect wira karutora Tharaka Nithi nontu nionde murutu wa wira na ndi mtu rutaga wira wina rayo wangai kogu ne begubeganire na bamenyetio we are there to serve them. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Negambara nenderetereka kukotine mobreyo azimio yitungerete ni Raila Odinga yukira mpumicha gitekio rais irambirete kuthikirwe ruare mwakili bazimio Kenya Kwanza na Kenya IEBC bakinania tyabo bagudetera ntere irabedirete bakirwa maira ugambi bakisine ndibweregeri kuitwa ntuko ya Jumatatu.
igamba rege kithurano kithiru kire gitike mutungeria wa Nthiguru ni rithirite kiambereria ntuku erwari ndeni ya koti nene a Kenya ni Supreme Court kire gikaro kira kiukari ntere cha milimani muchini munene yo Nairobi. Davids together with Mr. Uma, they are defensive together with Mr. Chebukati. They reject the suggestions. Mwakiri bantere chionde Raila Amolo Odinga urana njore kibethirite bagita koti kuregana na mpumi William Ruto raithirite nende atumira kwata muchindi wa kithurano kiu na kinyama wakiri bakamite ya mianka na ithurano IBC nibethirite nende bagita na mbere koti neu omuntu akidetaira ruterero kie 4 transparent and 5 administered in an impartial, neutral, efficient, accurate and accountable manner. Concentration into only one individual